But the lungs, if your lungs don't work, obviously you can't live. U dik xi ħaġa li stajna naraw meta tkun barra, ġifieri minn ġewwa ma tistax tara because the baby doesn't breathe inside. Ġifieri dik kienet dejjem ħatkun xi ħaġa li ħansiru nafu after the birth. That was always the biggest question mark. Ġifieri intkom. Sorry. Imma intkom wassaltu sa fej wassaltu u xorta Seta' jkun għal xi. ma kontux tafu Yes. u qed ngħidlek għax jiena kuġinti tilfet pregnancy għax il-lungs tal-baby tagħha waqfu jikbru. Fil-fatt weldet il-baby 8 sigħat u miet. Eżatt. Għax baqa jikber imma l-lungs ma baqgħux jikbru, ġifieri Eżatt. naf ġifieri. Fil-fatt kienu jgħiduli anke meta konna nażlu għax konna nippjanaw jekkux okay li nagħmlu ċesarja eżempju għax baby kienet breech and it's the best way would have been li nagħmlu ċesarja għax it will give the baby the best chance after all this u għax kienet breech insomma. Mhux hekk. U kienu jgħiduli ma just to let you know ftakar li jista' jkun li ħatamel major operation għal xejn.